It was not the best solution. Bakhumbula ubuhlungu abaqeda ukudlula kibo. Umntazinyana lo uthi uthunjwe nakayokuvakatshela elinye ilunga lomndeni ngeLesibili ntambama kanti la bekavalelwe khona bekavalelwe nabanye abantazinyana abalitshumi nambili. He took me into this other room where he lives, and then he raped me like for those 2 days. For like 4 times. Uthe bona umthumbile kwakhambe wakhona ukubaleka kodwa nakhange kube yiphumelelo yesikhathi eside uthe asakhamba wathunjwa ngomunye umuntu godu. Someone grabbed me and covered me with a cloth, and then the following day I found myself in another place. Uthi nalapho ukatwa amahlandla amaningana ngemva kwalokho umunye wabamthumbile kwamchaphulula. Belithukile behlakahlakana lokuze besaji tsena utseni ngare uthunje kibhom bakahlakahlakane. Umndeni womntazinyana lo uthi bafuna benzi besenziwe sibaqalane nesandla esiqinileko somthetho kanti iphiko lamapholisa eliqalene nokuvikelwa kwabantwana lithi libambe umsolo oneminyaka e28 ubudala ngesehlakalweni. Emaphoyisa nyalo aphenya liqala lokugagadlela futhi kungayendeka ukuthi ke kuphinze kuboshwa labanye njengoba liphenyo lisachubeka. Kana amapholisa akhola bona kusazokuboshwa abanye abasolwa.